Kandırırga yerime açmağına yüreğine taşlağın Eyşananam bir şey ser balana onu et sorup gelmez ölüm bizge şanana maqsadın kavalı Yaşlığında sana sarık sol olgan Erkeledip min geri kor olgan Bugüne arvet bir sargalıp Sayakları hızlık sol olgan Bavul şullasıylasak Ana hakkı vermeydi kıylasak Zorluk etsen artma düşer esine Ol zorluk mu öz balına sanasak Gelçi hana bir şey ser balına onu et Sorup gelmez ölüm bizge sağ gözden al sütünge havalı Acımda bir geçer kananda Kuvancında kuvanır kananda Kapkir bolup sen gözüne düşsünga Umay durulup şangı seni ananda Avanası da söyledi hananga Bek söyledi hana delip saylasak Sav gözünde suysuz edip sındırıp Kavalmazsa artlarım dip şeylasak Eyşanana bir şey ser balana onu et Sorup gelmez ölüm bizge şanana Maqsadın havalı Gelçi bir şey ser balana onu et Sorup gelmez ölüm bizge sağ gözden Maqsadın havalı Sorup gelmez ölüm bizge kor bulayım Maqsadın havalı Düşmanlara sakladı seni sevginiz kalkın Kallayışında haddin aytıma Öbürlerini taşamallarım Kallayışında haddin aytıma Öbürlerini taşamallarım Yaşlı kızla bu arı ucurga çıkıp Tüp sergenlik jarabaydı Ne karab tez kıpırız Saçların subay kızların Öbürlerini taşamallarım Dağla koynunda yerleri gesi Anga kuvana yaşamallarım Dağla koynunda yerleri gesi Anga kuvana yaşamallarım Öbürlerini yaşamallarım Sen semeni gösterirsin benim Seni kuvancık senin asırın Mavallı beni kendi zannettim Senin kuvancık senin asırın Mavallı beni kendi zannettim Senin kuvancık senin asırın Mavallı beni kendi zannettim Taş atı erişu kertisi de nartladan okuna kele bolur derçadı. Allay bir keng jayılgandı milletibizde bu oyun. Geli tarıkçыбыз Tau Murzalan'a dalhat erişuge törüşü bolup anıtıngılı bardırgan edi. Bir zanna turğuz. Adam kesine atыстırga da boluktu başkanı koyda. Ol ozgandı. Kalgansız. Müzeyde ketkiz. Başımla tarıhtı bir gizni başımızga tiyek ketkiz. Ennigi va. Kol taş atuda birinci Tolgurlanı Murat, ikinci Hasaulanı Baris, üçüncü Hurtalanı Murat tılan. Arkan tartuda Oğara Malkarını ikinci ortaş kolu horlagandı. Alanı har birine de Möçülanı kezimni nazmı kitabların, Jurtubaylanı Mahtini Özden adet Karaçay Malkar mifleri bile dağı da başka mağanalı kitapla da savgalagandılar.
Оғарам алқарыны эки школыны үйе оқуған сәбилеріне дері атлары айтылынғанды мында. Кертісін айтқанда ол күн бұл байрамда, аннан сорада көп түрлі ойылла барлық еділі. Алай бұл барған ерішулі ұзаққа созылғаннан башқа ерішулені бардырға заман табылмай қалды. Баян біз аланы энттіда барлық ерішуледе көріп болырмыз. Bunda da 8'dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Эки орта школны директорлары Карчаланы Халиматла, Жангуразланы Бариста бир да карууларын күчлерин да аямаганды. Байрам хан қаңғасыз болмайды. Таулы аш азықла мында элпек еділі. Ол затланы жараштырған, татуларын шығарған адамлауы, Киштикляны Ильяс, Гадиляны Ильяс, Жангуразланы Ахия, Сарбаштаны Кемал, Мамайланы Зухра, Муртазланы Кезибан, Муртазланы Фатимат, Мамайланы Сакинат, Газайланы Келимат, Бичиляны Танзиля, Гадиляны Зоя, Мамайланы Аминат, Табақсойланы Таувиче, Эмдағыда башқала. Аш азықны үсінен айтқан кезуде, Нальчиктен Гасыланы Шамил үйдегесі Лиза бла, Созайланы Алим үйдегесі Мадина бла, Береш Хилғалланы Аламат тортлары бла қуандырғандыла. Мында дағы да бір ақшы іш болғанды. Байрамны құрағалланы атынан нарт эпаста малқарны тарихын жиюны тентуіні, чығармачылық ішлерінде олы қошымчылықлары үшін әм еткен жұмышларында миллет даражасын көтірген адамларыбызны арю ақ жанчыларына салғалаған етілді. Аланы салларында Зиқалланы Мұқадын Қажы, Таумұрзаланы Далхат, Құдайланы Мұқтар, Темукуланы Барис, Занкишиляны Ибрагим, Жортубайланы Мақтыр, Батчиляны Хамза. Bu savgamana tiyişittir. Ben kesim aytalmağımı koymağandıra da ayıp etmek istireyim. Kıyılları olgalla menden de köftüle Allah kıyılların başlarına buyursun. Etken tileklerini Allah cevap verip etkenlerin iştet olup anıt olganına kuvana ömürleri uzak olsun. Allah akşı sağlık bula savgalasın bizni, hacı bizni. Allah uzak ömür versin. Hacı entada elimizni elini alında zumuş eti. Elini milletini de atına ayttıra 100 yılına der yaşarsa nasip Allah versin sağ ol. Bağalı cemaat görgörü bizni eştkeni bizni kulağınızga alığız. Aydabollanı az norunu atı öllük tüyüldü. Ol etken köprüle, ol etken tavla, ol etken kırtışla barda öşerikli Allah aytsa. Allah ikişlerini unutturga jaramaz. Bağalı cemaat, bu saatte muhtar et halameyin de ullu anam malkarlı tışırıldı. Bir malkarga katışkan jerçigin bardı da Allah'a şükürmüştü. Olma iki erte adamlığa koşup dura bolu. Ne de olma bozup dura bolu bilmeyim. Alayt da ya Rabbin Allah. Mavlayda jeyilg Allah har zamanda bulayga kıvançga jeyilsinlar. Bullay küllerimiz köp olsun. Ya Rabbin Allah. Biz de köp halklara halkız dep aytır günü Allah sınatsın. Alayt da uzak ömürlü bolğuz. Yaşağıgızdan kuvanıgız. Bizni milletimiz halka ullu başına erkinligi bolmagalıka birlerimiz ara şaharda. Erkinlik üç kesilerini açtan sudan tıyıp durallar. Bize kırılmağımız halka kırıllıkta tüylbüz deyip kesi bizni bulayda adetimizni, oyunumuzni unutmay bardırganımızga da Allah'a şükür bunu kurak Allah'ın Allah kurasın uzak ömürlü bolsunlar. Kartlarımız Allah'ımızdan Allah'ı aksakallay. Ariyulay sıfatları bozulmay. Min yıllan Allah'ımızda varsıla ya Rabbin Allah. Bu saatte bulayga kelgen bizni barımızda tanıgan barımızda bilgen anlayacaklarına biri Hamzat kesi ençi savgalıp gelgen. Eğer yuvatını kaysın jaratsam ol yaşka verilikme degende ola hasa olup. Rasul bugün bek jarat ama men sana attığını da kesin de alay atın üstünde arıyor. Attığını da bulay arıyor tutkanına uzak ömürlü bol. Endi taza yüreğim men munalında kelgende de körgünen bulay atlanı. Bugün asanga endi tavlu jaş çıkka bir tavlu savga etkenmedi. Endi ol tavlu bıçaktı da uzak ömürlü bol. Kınından çıkarganında yallah kurmalıklara mal soyarça Allah onda zamanda nasip da Allah-u Teala sana versin.
Amin Allah. Jamavat Hamzat'ını bıçakların boşalay jürtürge bir kişinin de erkilliği olmaganı sebeple anı kesini muhuru da vardı. Kağıtı da vardı. O kağıtın Moskva erkillik verip Nol birgesini algan kağıtı ulgıramadası. Pasport dedi bıçakını. Pasport dedi Moskva'dan gelgen. Tavlu alay aytkandı. Kan tökme jogası amal kurmalıkka soya turmal degendi. Ол күн байрам барған қадар эрирей жырчы қауымда жыр айтып халқны көлін көтіреді. Таңларым, чуақ таңларым, жұртымда атқан таңлалар. Дүния жолларында мен бек сүйген жоллар, жұртылмай өткен жоллар. Келмесіге ана құлчаққа, маңа құлчақ жайған өлер. Жашлық жадамаша, жашлықтан бағалы, о жашлығын қалған жерлер. О ата жұртым, о елім маңа, дүния мүлкін емсіз баға. Мен кесіп туған үй тау етегіндегі, анам ошаға, ошаға. Мен кесіп туған үй тау етегіндегі, анам ошаға, ошаға. Мен асылыма майын билерім, жыр байлама тілімде. Жарытып үйімді жылытып тұрады, ана жылы ойымде. О ата жұртым, о елім ана, дүния мүлкін емсіз баға. Мен кесіп туған үй тау етегіндегі, анам ошаға, ошаға. Мен кесіп туған үй тау етегіндегі, анам ошаға, ошаға. Насыпылыды ол, сақлары болған жерінде. Мен да насыпылыма мен да, анам сақлайды да елінде. О ата жұртым, о елім ана, дүния мүлкін емсіз баға. Мен кесіп туған үй тау етегіндегі, анам ошаға, ошаға. Мен кесіп туған үй тау етегіндегі, анам ошаға, ошаға. Анам ошаға, ошаға. Анам ошаға, ошаға. Майданда сахнаны байрамға хазырлауда Байсыланы Мухажир біле Назирне уллу қиыны кетхенді. Нарт ойулланы байрамына болушлықны асламысын Нәлчік шақарда жашаған адамларыбыз бергенділі. Сау болсулла айтқан сөзлеріне кертіче миллетібізіне дарырысын көтіруіні артқа салмаған жашларыбыз.
Ençi Kabardoklanı Muradinni jaşı Kerimni aytkanı bila etkeni teң bolgan ulanını çertirge kerekti. Dağı da ayırmalı boluşkallanı sanında Kazaklanı Sergey, Kurdallanı Ruslan, Baysılanı Muhajir, Meçukalanı Malik, Tetulanı İlyas, Tabaksoylanı Ahya, Mamaylanı Jamal, Nastulanı Musa, Küçmezlanı Abdul, Bozaylanı İbrahim, Gekkilanı Vilyamin, Rahaylanı Zalim, Jettelanı Zeytun, Mamaylanı Baris, emdağı da başkala köp edili. Alabarысы da ıspas sözge tıyışlıdılı. Bayramны Qorağallanı atından Nart epasta Malkar halkını jıyu, tintu, çıgarmacılık işledi. Ullu koşumçulukları üçün em etken jumuşları bila milletimizni darajasını kötürgen adamlarımızны Qorau komitetini razılığı bila bizni elibizden çıraylanı kani hazırlagan Aryu Şamçıla bila savgalangan. Bu bayramda beygi qonağıydı. Har zamanda da bizning jumuşlarımıza oy deb aytmagandı. Endi bizni degan zamanda olayda aytırga kerek. Biz degan ol kimdi? Zaz başında may ayida manga Oğarı Malkardan bir kavmadan kelgendi. Bir soru var. Sizin tölügüz, bizning tölüge kimdi ol? 1976 yılda şkolunu boşagan zaşlarla kızlar. Ellerine ne bile buluşarlar, ne etkensiz, ne eteriksiz, sizden dostluk tileybiz degen de aytkanlar. Sonra o sorunun üstünde bir kavim adam zıyılıp, aladan bulayda Meçukalanı Malik, bu katımda kazaş, Tabaksoylanı Muhtar, Tabaksoylanı Ahya, Baysılanı Muhajir, Gazaylanı Hasan, Tokuylanı Kanamat, alan içinde mende Tetulanı Hadis, Ata Jurtum Malkarım degen bayramını bardırayak dep Allay oyun çıqqan edi. Tol oyunu barıp Oğarı Malkarda Jamavat boda sözüp alay bol siz 8-8-27 suyunda Ata Jurtum Malkarım degen bayram anı üstünde barganda. Sonra bu zaş kavim aytkandı. Etkenin arbuzumuşunu bir zatda toktap kalmayak da bundan arasında da kesimizni, elimizni, ayınıuna neşle on italıysek de hani tek dep Allah uyumda toktaşıp 24 Oktyabrdä de bu Nart toyula degen bayramны kuldan üstünde alay çıqqandı. Allah aytsa ente da biz anı üstünde toktap kalmayız. Akılımız vardı. Ente da bu bayram degen neydi? Bayramны üstünde igizumuşlarını kurap, akşı türlerimizni, adetlerimizni ösüp gelgen zaş türlüge sizge deyik. Siz anı bilirsiniz, o sizge singirse o ayınıp zangıdan o kesibin ertdeki törelerimiz zaşavdı keslerin zerin tabarsın dep anı için köşemizde bizne işimiz oldu. Bu işin üstünde kuragan zamanında bir zatını aytıp koyayım, köpü Türkiye de suyeme, sizge sağış etseniz de suyeme. Bulayda olduğunuz jurtu baylanı Maktını tanımagan adam olmaz. Bizden belgili Nart epasını, Malkarını tarixinin üstünden zangı kesinip, zangı karamı vardı da, anı bu büyülükte o yazmasının üstünde, tarixinin tintüğünün üstünde, kerisini aytkanda İsmail Miziyev'den sonra şunu angaz etken adam yok desem, o tüzbulukları dep alay sunayım men. Bu bayramını kuragan zamanda Nart toyulanı Maktalay aytkan edi. Har elini, Malkar elini kesini geri bulma kerekti. Sonra aytkan edi, men anglauıma göre deydi, Makta aytadı. Ol kala bulurga kerekti. Sonra bize o degen birinci bayramını ertürgen zamanda aşıqışlı etdi. Biz bulay bolsun dep, mabulla gerip etkenmiz. Endi bunu mağanası ne deseniz, biz varımızda tavuğlar, kayalar içinde zaşavımız, özünde de zaşayımız, alay bizni tuturuğumuz, ala bizni kalalarımız bolğanda, bizni kayalarda bizni kalalarımız terke olduqtu. Ma bu olay geripni har tavuğu elde başında Malkar dep Orusça tübünde ve har elini kesini atın aytılsa dep alaydı akıl. Kim biledi koymandan sonra da sizde başka uyum çıksa da başka türlü eteriz deseniz de zaş adamlar siz kim bilir bizden de estib olup
Элбурсоевта Масар башланы Земфираға кесі ойымығызын айтсағыз, Аналаны Маратқа. Ол сіздің ойымығызға көре, ол ойымызға башқа алып, бұл герб дегенді кесін миллетімізге кересек болық нек дегенден, ол миллетіміздің да бір кесіні сөзі бір ызыды. Алайттан ол айтып келгенімізі, ол байрам құралғанды, енді ұшқара зерлері де болғанды, кемсіз зерлері де болғанды, қош бара-бара түзілет дегенсе, бізді Аллах айтса, қар еткен іші бізден, бұлай бір десте ала, игіден иге терге бара етерге көшеміз. Бұлай да бізге болушқан зашланы көп заш болғанды, бек игі болушқан болады. Сау болсула, Аллах разы болсын еткен ішлеріне зашауларында не жұмыш тындыр еселеді, қуанысла тындырсыла дейік біз Аллаға. Бүгілікті бұл байрамда біз 7 адамны сауғалауға деп шығарғанбызда. Аныма ғанасы неді? Енді кішіге айтып сейір еттірік дейілбіз, бізіне тарихымызда, культурабызда көп игіз етішімлеге жеткен адамларымыз барды. Алай заманында Аллаға оң болып, тиішлі бізде республикада сауға етмейлі. Бізде қалайлай болса да кесі біздің күтуізге көре, бұл халықта біз көргені, халықта тиішлік көрір деп, 7 адамны сауға шығарған екті. Аланы енді ол кімле оғаларына сөнен Мұхтар, сен менден есі тыңыл айтырықса? Ол адамларını bilmegen millette kertte azına kişide olmaz. Bek başından başlap aytkan zamanda layda bulmağalarını sağınıp koyayım. Demuklarını bari istep Oğar Malkar'dan da Biyazur Kayıç Üniversitette işlep turalı ustaz болып. Ол Oğar Malkar'ını tarixini tinte kelip birinci kere arba jolunu құралуы, ол арба жолының açılığı қалай болғанын тентіп қағытлада біздің ата-бабаларымыз ол ұлы Малқарының адамы жамағаты о затқа қалай қатышқанын да белгілеп. Оғар Малқардан туып өскелер бар есе чигізде көбік жүні аппалары, аталары дейік, анда сағынылып тұралар. Бек ұлы іш болғанды ол ішін еткен үші да, аннан тышында көчкіншілікle байламлы. Ол көчкіншілікке миллеті біздің нелей бір адамы, атлары, тұқымлары, жылсаллары да түшіп, Аллай китапла шығарған еді. Ескіздейсе көргеніміз бар есе, неме ол көчкіншілікке түшкен миллеттің саны да несі да түшкен Аллай китапла шығарған. Ол да бір ұлышы болған. Ан үші да, аннан тұшында да кертті ол халқымызны культурасына, маданиятына қайғыр байланған Аллай адамды бек тиішлі көргенде жашылы бар да бір сауғаланған қарындашыбыз ол болған. Барис Демукуан. Екіншісі, Құдайланы Мұхтарыны айтыр керегі болмас, Балкария ансамблімізні от жағасын ұшырған, от жағасында бірінші кері от етіп Жаппа жаңыдан халқымызны еттегілі ұнытыла тұрған тап-теп сөйлерімізні сахнаға шығарған. Ма бүгін сіздің алығызда сіздің үйретті байланған жашта ол Балкария ансамблі тепсе байланған жашыбыз. Барыңызда сүйесіз разы бола болырсыз да, Балкариябыз болғанына миллетіміздің атын айттырған Аллай тепсеуші қауымда аны құраған Мұхтарыны Аллах құрасын. Аңа Аллай белгілі бір зат кидірме қалып түйілек ол 7 адамын шығарғанда ол миллетіміздің құрметіне тиішлі адамнан саңынанда. Ол 2 болды. Üçüncüsü Nallayda Bachilana Hamzat. Nart devletimiz deyik, büngülü devletimiz. Temirçi, bizni ertegili ata-babalarımızın nartlardan kelgen Saud sabalarımızını Jappa жаңыдан çıgarıp yaşauğa kaytara turgan Allay yaştı Hamzat. Demirçilik işini tasqasın debetten usta bir kişi bilmegende bugünlükte debetini qol ızına düşüne bargan adamımız var ise halkımızın debetini işin öçülme kalırça etip bulay bir ana körgü basılğı Allay turça eterge kolundan kelgen adamımız var ise ol Hamzat'tı da Hamzat Allah uzun ömür versin.
alında borcu köptü. Köp işletken de nımından arasında da eter işlerin kesine borç etip boynuna salıp durat. Ol ertegili Saut sabalarını жаңғыртырға аланы muzeyge salıp durgandan dışında da mablay hayırlarını ile, mablay eti ile, bulay bolu ile de alan barında ösüp kelgen siz tölüge, sizden kellik tölüge de ol da kollarına düşerçe Allah iş etken yaşımızda. Ol 3 boldu da sorandan kalsa mahtını hadis tasarınlandı. Birinci kitabı Древние верования балкарцев и карачаевцев деп ol kitabından tebrep bugün ederi bir 15-20'ga жуық kitap жазып çıkargan. Bu saat çıktı var происхождение Карачаево-Балкарского и Осетинского народов деп ne mazalladığını da Allah saklasın. Bayağı çıktı gele esini aldırıp Allah uzat çıkar. Harfı tengli bir Allah bir akşılıkını, iyilikini bizne mahtige Allah versin. Mahtini adı da halkımızın alında inak adamımızın adıça alay ayıklı kelette Allah'ın inağı olsun. Ol da tiş deyip de bir savga da anla. Andan alayda İbrahim'in tanımağanımız olmaz. Birinci kere göçkünçülükün üstünden söz aytıp başlagan esek bu kural oyla tebregen zamanda. İbrahim